Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati. Sa novog portala Vreba, savjeti sa agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosavjeti.rs, sajt koji nudi odgovore. Mlad, edukovan i voljan da ostane da radi na selu, sve se ređe čuju ovakve rečenice u našoj zemlji posljednjih godina. Marko Tikvicki iz Bikova kod Subotice popravlja poražavajuću statistiku o odlasku mladih sa sela u neku od zapadnih zemalja. Priča o njegovim počecima malo je drugačija od ostalih. Kako nam je u šali rekao taj mladi proizvođač, on je gradsko dete, ali povratnik na selo. Moja salašarska priča započela je 2000. godine, kad smo nasledili zapušteni Didin salaš. Sve je zamišljeno kao hobi, da se porodica malo rekreira. Znači, prvi stanovnici su bili konji i kerovi, jer svaki salaš koji nema to, nema dušu. Sve ostalo je industrija. Sad, priča o stočarstvu počinje par godina kasnije, kad sam od jedne bakice dobio jednu staru kravu, njenu mezimicu i 3 teleta. To se meni zasviđalo da bi godinu dana kasnije upisao Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, smer stočarstva, i tako je sve krenulo. Bilo je zamišljeno kao hobi i relaksacija, a preraslo je u ozbiljnu proizvodnju koja našem 31-godišnjem domaćinu ne ostavlja mnogo slobodnog vremena. Po završetku studija razmišljao sam šta da radim. Da li da radim na nekoj farmi ili da budem sam svoj Jano, što bi se reklo, sam svoj gazda. I onda sam odlučio da mi ipak bolje da radim koliko želim, koliko možem, a poljoprivreda je tako, znači ona je imenica ženskog roda, uvijek je tako kako ona kaže. Nakon što je dobio bezrezervnu podršku svojih roditelja Grge i Gabriele, Marko je odlučio da stečeno znanje na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu primeni u praksi na svom imanju. Sagledao je svoje finansijske mogućnosti, zasukao rukave i od tada je postao poznato ime u svetu govedarske proizvodnje. Govedarstvo je grana gde se sve zna unapred. Znači, bikovi su 2 evra i kad su bili, znači tvoje je samo da povećavaš broj, digneš kredit, koristio sam kredit od banke, što je država subvencionisala, znači 1% kamatu za stočarstvo i tako sam uspeo. Svestan činjenice da su adekvatni objekti za držanje goveda pola puta do uspeha, Marko je na svojoj farmi podigao novi dom za svoje životinje, a u planu mu je i proširivanje. On ističe da govede nisu zahtevna u pogledu prostora i da im je dovoljan samo krov nad glavom, naročito u ovim sparnim danima. Više je razloga zbog kojih se odlučio baš za rasu u nestajanju, podolsko goveče. U početku smo se bavili striktno tovnim govedarstvom, znači kupovali smo simentalsku telad iz Srbije, da bi posle par godina, tačnije posle one velikih poplava u Srbiji, došlo do ozbiljnih problema sa bolestima kod tih teladi i krenuli smo u razmišljanje da neku drugu proizvodnju pravimo, pa smo došli na sistem krava-tele i to genetički resursi. Znači imao sam u početku sam kupio 3 male kravice podolce, koji su, pošto sam ja zaljubljenik u tradiciju i starinu, da mi onako bude za srce i dušu da gledam kako pasu. Međutim, kad su se te krave počele teliti, uvideo sam da njihova telad, kad ih stavim u iste intenzivne uslove kao i simentalsku telad, ništa ne zaostaju, čak su možda i bolji. Po kvalitetu mesa jestu, prirast je možda malo manji, ali ako uzmemo da je cena teleta puno niža nego kad se kupi na tržištu, onda je tu dobitak puno veći. Podolska rasa je rasa koja je s ovih prostora. Znači ona je prilagođena ovim uslovima, što bi rekli, znači može na struju, može i na baterije, ali kad zasuši, kad je sušna godina, može i na kurplu. Znači ona bez problema, znači će prezimiti zimu na slami i na kukuruzovini. Koristim, znači pošto naše selo nema pašnjak, napravio sam im veliki ispust i donesem i rolke, kako se zove, sena od raži i ječma, tako da znači koristim 2 žetve godišnje, samo im kosim sena i to jedu. Nakon što ih je nahranio i posvetio im pažnju, Marko mirno može da se posveti ratarskim poslovima. Kako kaže, zob, pšenicu i kukuruz posejao je na oko 150 jutara zemlje, samo da bi obezbedio kvalitetnu hranu svojim kravama. To je rasa, kako ja volim da kažem, momačka rasa. Znači oni sve sami rade, tvoje samo da ih gledaš i da uživaš. Same se tele, same pripust, jako su dobre majke. Na primer,
što je mene fasciniralo, tele kad se oteli, znači posle 15 minuta krava sama rogom podigne tele da sisa i vode računa o njima. Kad je zima, krave stanu u krug, telac unutra i greju ih. I telac su jako znatiželjna, znači njemu mama služi samo da posisa, posle ide, što ja kažem, u vrtić, druži se s drugim i istražuje. Jako su inteligentne krave. Jedna od prednosti podolske rase je i to što je ona jako dugovečna. Znači ja imam kravu koja je tu 18 godina. Samim tim remont stada nije veliki i samim tim možemo i žensku telad da tovimo i prodajemo kao za meso. Znači nije toliki veliki pritisak na proizvodnju kao na primjer u mlečnom govedarstvu gde je jedna Holštajn krava 4 godine, 5 maksimum i to je to. Marko dalje objašnjava da je Podolac nekada bio glavna vučna radna snaga u poljoprivredi Vojvodine. Karakterišu se grubom konstitucijom, pa samim tim i velikom otpornošću na razne bolesti. Što se tiče bolesti, kod Podolaca nema bolesti. Znači da mi tata nije veterinar, meni veterinar u dvorište ne bi ušao sigurno. Znači kod Podolaca oni su genetički resursi, žilavo, otporno, nema bolesti. Neću da kažem da nema nikakvih problema, ali to je tako. Znači to je krava koja nije isforsirana i samim tim živi u skladu sa prirodom i tu nema neki veliki problema. To nam je potvrdio i Markov otac Grgo, poznati veterinar na severu Bačke, koji kaže da je svih ovih godina imao zanemarljiv broj intervencija na njihovoj farmi. Što se tiče Podolaca, intervencija nema mnogo. Od 2012. godine pa do danas bilo je 3 intervencije što se tiče pomoći oko telenja, s tim da moram da naglasim, možda bi se otelile i same. Veći je problem kako njima prići i kako intervenisati. Ali vidjeli ste sistem koridora, korlata, pregrada. To je rasa sa kojom nema šale. One su dobre majke, što znači čuvat će svoje tele, agresivne su i u slučaju da tele ima proliv, možeš da razmišljaš kako ćeš je prići. Nije dovoljno samo lepo zamoliti, budi mirna. Pa tako što odvajamo u pregrade, kroz korlate, kroz koridore i onda uhvatimo tele. Osim na roditelje, Marko u svakom trenutku može da se osloni na savete i stručnu pomoć savetodavaca poljoprivredne stručne službe u Subotici, čije su odabrano gazdinstvo. Smatram da mi je puno pomoglo to što sam naučio na fakultetu i to što su mi starije kolege agronomi i agronomi iz poljoprivredne stručne službe rekli za taj moj početak. U danu kada smo snimali ovaj prilog u redovnom obilasku zatekli smo i Ljiljanu Uzelac sa kojom su se konsultovali oko predstojećih planova, ali i mogućem apliciranju za podsticajna sredstva države. Ljiljana kaže da je farma Tikvickih uzor ostalim proizvođačima goveda u kraju i često se desi da njihovu farmu ističu kao primjer dobre poljoprivredne prakse na brojnim stručnim predavanjima. Mislim da je jako interesantno sa tog aspekta što na našem terenu gaji baš genetičke resurse koji su inače zaštićeni kao jedna banka gena i to Podolce koji ima u najvećem broju. Gazdinstvo je interesantno iz samog tog razloga što je ovdje jedan zaokruženi ciklus i vrlo je poštovano dobrobit životinja. Ljiljana dodaje da se na severu Bačke govedarstvom bavi veći broj domaćina, ali se za Podolca nije odlučio veliki broj njih. Iako ih ona savjetuje da to učine, pre svega zbog pozitivnih karakteristika te rase goveda. To je jedna stara rasa koja je došla još iz Podolije, zato se zovu Podolci, koja je raširena bila kod nas ovdje i na Balkanu i u Hrvatskoj, Bugarska, Rumunija i taj deo. Nisu se nekada u stvari koristili za rad. Međutim, kako je nauka napredovala, Podolci su zamenili savremeni traktori. Ovo bih preporučila zbog toga što to je izuzetno izdržljiva rasa, izuzetno ima laka telenja. Jeste da su rekli da meso od Podolaca je tvrdo i da je suvo, međutim to sve zavisi koliko se hrani i kako se hrani. Naravno da su nekada oni ljudi držali, jer nije ni bilo ni para za sve, na slaboj ishrani, počevši od kukuruzovine i trske, one mlade, ko što ih i sada negdje u Vojvodini koriste, da mladu trsku oni očiste umjesto tih mašina. Međutim, ako se primeni adekvatna ishrana, oni mogu izuzetno lepo da napreduju i da imaju izuzetan kvalitet mesa. Pomenute prednosti te rase, ali i činjenica da svetsko tržište ima stalne potrebe za goveđim mesom,
Bili su odlučujući razlozi za dugoročnije bavljanje tom proizvodnjom, kaže Marko Tikvicki. U tome vidi svoju izvoznu šansu. Sad smo evo dobili izvozne brojeve za Kinu i Tursku, što znači samo treba da tovimo i to je to. Problem je što je Srbija stara, znači staračka domaćinstva više nema toliko krava, nema teladi i znači mi moramo sami da se snalazimo za tovni materijal. Kaže da je svestan činjenice da trenutno stanje u govedarstvu nije najblistavije i da je trenutna cena koju postižu sasvim solidna. Trenutno cena je tu preko 2 evra za tovnu junad. Sad, znači ja se još zadovoljavam da mi cenom podolci budu isto kao i simentalci, ali u nekoj budućnosti, znači zbog bolje kvaliteta i mesa i to verovatno ću tražiti neku veću cenu, ali to je priča da vidimo šta će se desiti u budućnosti. A u budućnosti ambiciozni planovi. S obzirom na to da je država dala zeleno svetlo porodičnim gazdinstvima da otvaraju mini klanice, porodica Tikvicki želi da bude među prvima koji će se uspešno realizovati i na tom polju. Ostatak slobodnog vremena namera im je da uživaju u prirodnim lepotama i u ostalim životinjama poput magaraca, koza, vitoroga, žuja, rase ovaca, ali i pre svega u konjima koji su im nekada donosili pehare sa brojnih konjičkih takmičenja, a svake godine ih uprežu i za najveću žetelačku svečanost na severu Bačke, Dužijancu.